clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule October ni somni sang ni somni pali ania khovel boina chanchin tharlang sar zualte ilo ngai thaliangu Nisma Research le Uglam Changkopin Research an bea tanga an mudan thotan nia Jerusalem Post an shildanin haredi za somruk le pariat chuan chaman vote dona chiang taka Harris vote tum chu za panga chawan ni modern orthodox juda jinga za somni le pasari chuan Donald Trump an vote dona za somthum le paruk chuan Harris vote an tum mo Jews meichia la thalai kum som ngan huailam chuan Harris an support thung Netanyahu du tu an pung kumin February thla khan za somni le panga mo modern orthodox juda chowin Netanyahu na tho tha an tia tuna chuan za somlin tha an ti to ultra orthodox zinga za somruk le pathumin Netanyahu performance chu tha an tia kumin February thla kha chuan za somli le pakwa chowin a performance si tha an tia ni hetiang deu bok hian Israel mi pui zinga po Netanyahu che dan tha ti tu hi an pung le ani New York Times pool karmasa ne ini lai nia release na tarlan danin traman za somnga le pakhat point na muwa Harrison za somli le paruk a muwa karmasa ne tho New York Times sina college pool mu dan chuan traman vote za somli le pasari Harrison za somli le panga an muthung North Carolina tun kar ni lai nia ti chua tho Quinnipiac pool vote saya chuan North Carolina voters zinga Harrison point za somli le pakua traman za somli le pasari an muthung swing state tanga Redfield le Wilton in tun thani som pahnia tang ni som pali chung pulan bot saya chuan Michigan le Nevada Trump le Harris anin ne tok viau mai Nevada chuan Harris si point khal le Michigan a chuan point ni in asanga hei hi error margin chunga mi ani swing state zonga voters ngai dan la khoma chuan Harris si vote sang kwa zaruk somruk le pasari in sang ma se asa na ero hi chu error margin chung bok ani thungani Nimina Hezbollah ten Lebanon atanga attack drone manga Israel an beichung changa Israel sarkar hnuaia senior official pakhat chuan Iran in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu tha atumna tina puani nimin jinglama khan Hezbollah ten Haifa chimlama Kaisaria mun beiturin drone pathuman kap chuaka heng zinga pani te chu lo ka thak intercept ni in pakhat ve thung hian Prime Minister Netanyahu chen na in adeng fu ni in tarlanani Hezbollah hobin tun chuma an drone man te hi tun nai loka Golani Brigade ho dining hall beina drone manang chi tho kha ni in Israel lamtan lo chian ngal mai harsa ni in tarlanani Netanyahu in chufu tu drone hi helicopter manga zui anina in ka thak ani talawani ebe na thleng chungchanga hian Israel chuan Iran amopu ni in Israel Channel 12 chuan atar langani abat saita Israel Merkava teng pakhat chu Hezbollah hovin guided missile manginan kap chia nizan zanlai nai to khan Rosbina a Israel Army Philo base chu Hezbollah ten rocket rual manginan bombok Hezbollah te rocket beina siama wangin safat khuwa den fu anom Lebanon atanga drone pakhat Israel lama thlok lu chuan Israel military helicopter in zuina chungin Haifa chimlama Kaisara hmuna Prime Minister Netanyahu mimal chen na in deng fu in apuak zui bok Haifa le chevela siren te ti rik an ni bokani hebeina drone man hi Golani military base beina Hezbollah ten an mang thokha ni in ka chiat ahar thu tarlan ani bok Prime Minister Netanyahu chen na in be ania wang hian Israel ramthroi tu dangte po tiral tri in anin puwa cha lok pha hle bok Western Galilee le Nahariya lama Hezbollah te missile rol ka chu wangin siren te ti ri kan ni Hezbollah te chuan nimin jingdar somle chan ve khan Haifa khopui mar lama Kriarot khuwa chu rocket rol mangin an bom thu an tar langa Rayot khuwa beina wang hian hliam tur mi pahnian om Hezbollah te hian jingdar somle mini somnga khan rocket rol thanem tak mangin Galilee khothlang lam Slomi khuwa Israel sipai hom khom na mun an bei boka Slomi a chen na in pakhat chu rocket in adeng fu ani Hezbollah te rocket ka chuate chuan safat khuwa den fu an nei bok
rocket manga beina wangin ekharsa lirthei a chuang lai mi pakhat athi nimin zinga tanga Lebanon atanga Hezbollah ten rocket manga an beya wangin Israel lama liam tuar mi som pathum anoma nimin zing ve khan Hezbollah ten Israel lama rocket somnga le panga layan kap chuakani nimina Hezbollah ten beina siam tura rocket an ka chua chuan za somriat atlin thu Israel army chuan an tar langani Israel in Lebanon a be nuwa Lebanon lama thi sangni zali som pariatom to in liam tuar po singkhat zathum somthum le paruk anom to a Israel chuan air strike mangin Lebanon ko chaka beka bial Baalbek le Beirut chimlama da hi te abe chunjom le ta Israel military chuan Beirut chimlam Haret Rek biala in son chuana tur thupek a chuathar Israel in air strike mangin Lebanon ko chaklama chitaura Jali district a chen a in chong pakhat abe na mi pakhat thi in hliam tuar pahnianom Israel army te chuan artillery lam mangin na takin Lebanon chimlama farso ba le far hamam khuate an beyani nimin khan Hezbollah te chuan Israel sipai te bein Operation 21 lai an neya Hezbollah Operation Room chuan Israel in Lebanon a be nuwa Israel sipai thi somnga panga le hliam tuar zanga anom to thu tar langim Merkava teng somni military bulldozer pali armor vehicles pakhat le armed personal carrier pakhat anti chiat sak to thu tar langin Harmis zali somnga drone pahni an ka thlak to thu an soibok Israel in Gaza marlam biala Jabalia kem huna nazar jang sona chen in te abomna Palestine mi somthum thi in hliam tuar somsari ai tamanoma beina hian khuat koptar te po man an ni ani Israel army chuan Gaza stripa in beina thlengte pon lama ti chu ala khap zel boka Jabalia kematang hian Israel sipai thi le hliam te helicopter te manga phur chu an ni thu tarlan ani ve bok Gaza marlam biala Israel army in abia wanga thi ruang za aya tlem lote chu Al-Wada hospital la kan nia Beit Lahia a Indonesia hospital po Israel sipai ten hual betin power te ti top sakani ba ka lai pui mangin be ani bokani Israel chuan Central Gaza Stripa Nusairat khothlang lama air strike an nei thar le ta Israel in Gaza khopui thlang lama asma sikula beina mi pasarian thi Israel in lai pui manga Gaza marlam bial Jabalia kema Abu Hussein School abeina kang meya chuang na sa le nimina Israel in Gaza Stripa beina munthuma asiama mi som pakwathin hliam tur mi som kwale pakhat anom boka Israel in Gaza Strip abeina wanga thi omzat chuan singli sangni zanga som pakwa tling to im hliam tur omzat po singkwa sangkwa zaruk somthum le pasari atling to bok Yemen Armed Force te chuan anral thuam mangin Arabian Sea Megalopolis long an be bokani US President Joe Biden chuan Israel in Iran nena chanlet na pekdan turle ahun tur te chu a hriat thu soin akipa ko in engma atarlan lo tur thu asoi lang thung Israel hian Iran be dan tur ruwa manna te asiam fel nuwa US nena hian a hriat tir le photani tin US hian Israel in ruwa manna siam te chu apom pui ni in alang ta berbok Hezbollah tenena in beina Israel sipai somnga bathum lai in hliaman tuara hengzinga somnga te chu Lebanon ramrilama in beina an nge nge Haifa marlam le ekharsa teral khelna siren ti ri kanilea Haifa be lama bompuak pali lai anom Hezbollah te chuan zandar saria rocket danglam takmangin Haifa an bom thu an tar langa Hezbollah te hian Haifa ko pui marlama rayot mun chu rocket rual mangin an bom bokani tun zir tom ni thlengkhan Israel in Gaza Strip beina wanga Palestine mi thi to zat chuan singli sangthum le zanga tling to in liam tuar zat po mi sing kwa sang kwa zanga somli le paruk chuang an tling to bokani Yemen ko pui sana mi pui tam tak kong zo te chuan Hamas ho tu pa thita yaha sinwar sun na hun an nei Israel army chuan Gaza marlam bial Jabalia kema Abu Hussein School a ralt lanom te chuan kap le ta Israel army hian Gaza Strip marlama hian general plan lakal pui zelin mi pui te ril trama siama thamang zonga mala in elai bial hi military zona siam turin ma anla lamek zelani
South Korea sipai te chu North lamin anin kalpo na kongpui an ti che thut ani chuan kap ngal tura thupek ni in anin ral ring to hle North lam hian karma salam khan in do chu apal thuta anin kalpo na kongpui te chu an lo khar to a hei South Korea lam chuan an hre thiam lo hle North lam chu in do tura in ruam hana nga in thil duam lo engma thleng aum lo chunga kongpui an khar thut chu an thinrim hle ani South Korea sipai ho tulok pakhat chuan kongpui te hi ram pani inunaw na lantir na pakhat poimo mania hun re tak chung kan lo man to ani ti in North lam thil ti dan chu adem hlea hetiang ania wang hian lo theilovin keini po kanin rin atul to ani kongpui hi an ti che thut ani chuan kan kap nga lang ati ani South Korea hian an sipai te chu in ral ring tura cha in ramrin hai khuwa te indona thlen palpoa chenghal thei turin aum beltir ngala an sipai te chu an ram chin hum him chu an kut ani thu an hril na sa zual North Korea media te chuan nilai ni khan an ram thalai makta duai khat chuang in tun kar chung ringot poin sipai na an zom thar thuan soya reporta tarlan ani danin hengmi te hian an ram chan him nan le atluk chiat lo nan ram ven him an dua sipaya tang tur hian anin pe ani atia anjinga hian zirlai rual antam hle thu tarlan ani North Korea hian an sipai Korean People's Army te chu pui ngai an ni thu an ti chu hnu loka mi maktoi khat chuang chuan an sipai te hian zom ngala hei hi South lam nen anin rina bula indona chuak thut theilaka in ven lok nan ani thu an soi tholeni khan South Korea chuan ram rian kalpona kongpui North lamin an khar thuda wangin thu chua an lo nei to a an sipai te chu kongpui ti chiat ani chuan North lam kap ngal turin thu pe ka lo chua to ani hemian ya wang hian Pyongyang chuan in ral rin nan sipai hi alak bel vak ni nge in report then khat chuan an soihlom bok North Korea ram chuan an dan pui siam tha in an thenom South Korea chu mel ma ti na thak he an dan pui thak thu hi an ram shwai tu Kim Jong Un chuan in kalpona kongpui sang sang an khar nuwa asipai te ma asoya an ram thenom soina pianga mel ma ti hlira thak ani tak thu asoi North le South lam hi an kalphung inang lo ma se kong tam takai ro anin se thiam tonin una wanga inin na chin an la nei reng thina tun na ya ero in mel makin anin ngei lo zual hle ba ka in do thei reng ani to thungani karliam ta khan North Korea lam hian an dan pui siam thain an parliament an thut khom thu an soya report chuan an ti dang lam zong zong hi tar lang lo ma se an thenom ramero mel ma tia an thak thu an soi chiang hle ani Israel chuan Hamas ho tulok tak i ha sinwar chu Gaza chimlam an beina an sipai ten an tilhum ti soin ama ani ngei ti po fin fia to ni thu an soya sinwar hi Gaza vela hian kumsang ni som pasari atang khan chetat tranin henglaya Israel mi le sa ba ka US le UK mi te na sataka be china nia nikumok tobar ni saria poi soilo tam tak Hamasin an be chumle mi sang khalle zanhi chuang in nun na an chan chan po kha ama wang hian ni thu Israel chuan a soibok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas ho tulok boral thu hi pantang hriat aninga ni khan puangin Gaza in do na chu ala top lo abul kantran na mai chawani atia Hamas ho tulok ho anda that kim vek tur thu asoi zui bok Prime Minister chuan Hamas ne na in do na chu ala top mai lo thu asoi boka Gaza ramatanga Hamas anum bo ma chuan indonan be chun jom zel tur thule an sipai te chuan atu kata na in buat saina an nei zel ngal tur thu asoi Israel sipai te hian ni lai ni khan be puyan thak na sinwar le akai zaweng tu nai vai te an tha thu hian soya an mani nge ani ti chian na po an nei thlap to thu an soya ni Israel chuan ninga hnuwa boruak atangin Beirut abom a be chun jom lea nimin khan Hezbollah ho bit na mun chuwa kap na sa hle Israel sipai te chuan Hezbollah ho nuai chimit tur hian theitop kan chua zel do na kong sang sang mangin kan be zelang tin an soi he an be tharna wang hian Lebanon chuan an ram chak lam le chimlama mi som pariatin nun na an chan ti an soya
poisoi lo tam takin nun na an chan thuan soibok Israel hian Gaza ho bein thapui ala tho chun jom reng boka Hamas ho tu lok som nga chuang an boral to thuan soi thole ni khan US chuan Israel chu poisoi lo te chunga zangai turina sila Israel chu phim phur tura silin ache danin azir lo chuan US chuan an sipai te an nu kir hredon lo ti Israel chu alo hril to bokani US in Gaza stripa indona tuar tu mi puite chom dolna tur tam jok lu tir tura ni somthum chung Israel huna pek nuwa Israel chuan ni lai ni khan Gaza marlama cheng titan chom dolna phur tu trak som nga alu tir tana Gaza stripa chom dolna lut le semdar ani danen puitu Israel military a koget chuan ni lai ni khan Gaza marlama chom dolna phur tu trak te hi Jordan atangin Allen Crossing kaltlangin lutir an ni tia soi heng trak te hian ei tur tui dam doile mamodang te an phurani koget chuan Israel chuan Gaza chom dolna phur tu te ol samjoka an lu dan tura boi pui sakzel don tia soya thotan ni khan trak somthum chuan Gaza marlam hi an lo thleng to bok chom dol na thok tu te chuan kar ni don chu tran puina thon lu tur te chu dan an ni to ni in an soya etilai hian Israel sipai te chuan Gaza marlama Hamas te in tuai thartuma malamek te chu dan chepa ril trama shek an tum ni nan soi hewang hian be pui an thak ma in civil mi te singtel chu hun danga in son chuak turin an hriat tira ma se mi tam takin an zom du lovani civil mi te torna na sa thleng me ka chom dol na turte thon lu konga har san naw ma wangin US Secretary of State Anthony Blinken le Defense Secretary Lloyd Austin te chuan pathian ni khan Israel Defense Minister Yoav Gallant le Strategic Affairs Minister Ron Dambar te le khan thonani le khathona hian Israel chu ni somthum chung Gaza marlama chom dolna phurtu motor tam jok lu phal sak turin antia angen hi zomani lo chuan US in Israel sipai apui na then khatpo ti to mai thei ani thuin an wawani Israel Foreign Minister Israel Katz chuan kumsang ni somni pathum October ni saria Israel chimlam beina tura thupek ti chuak tu Hamas hroi tu yaha sinuar kumsom rugle pani chu nilai ni October ni som pasari sangni somni le palia Israel Defense Force 10 beipuyan thak na athia DNA test atangin ama nge ani ti chian ani to ni in nimin khana soi IDF hian Gaza beipuyan thak na mi pathuman thi ti an soya hemin hu hian minister Katz chuan anjinga pakhat chu sinuar ani thuaron puangani mitam tak thatu October ni saria Israel beina mo phurtu ber yaha sinuar chu IDF sipai ten an thatta ti in thu chua asiamani sinuar thi thu ti chian ani nu hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu point video ti chuakin Israel be ani chungchanga amo phurtu ber tha nima se Hamas fir fiak le an mission mek ti chan chuak tura an be na chula top lo ti soi zui nga lani Hamas mission mek te tan thu chu siamin an chung tele an mi mangai te chu anin lum nge ya an kir le theina turin thatop choin an be zel don ti soi Israel sipai te chuan Hamas ho tu sinwar tha ani ma ahun man dan hunung nia soi drone footage anti chuak bok he video a hian sinwar hi thutlenga thulai in chimbang chung noktaka omlai alanga atop na thil engemoa drone avom lai chu alang bokani kumsang khajakwa somrugle pahnia piang yaha sinwar hi Hamas bola hian a founder Sheikh Ahmed Yassin chuan lalutin internal security al-masjid antia ho tu adani Islamic morality law bo chiate zon chuale shembaka Israel sipai te thopui niarin helte dap chua shemna pechin tu ani kumin July tha Israel sipai ten irana Hamas ho tu Ismail Hani an tha nuwa August tha khan Hamas ho tu atan hian thlanani kumsang khajakwa somkwale pariat khan Israel thopui niapu Palestinian mi pali atha wangin manania Israel tani na tangin hemi chung hian hebrai tongpo azir thiamani kumsang ni som pakhat khan tangin thlengna Israelin Palestinian tang achua zinga tel
hania thi nuwa Hamas roi tu tharata na thlan sinwar ruat ani vele Israel chuan bitum le ngalin aum na chen shil thei hne na loman US dollar nuai li loman atiam ngalani ma se sinwar hian Gaza lever sang sanga omin huning mo chen chu Israel be na laka tang hian a hima ato paero om na hian ka fu thei ta ni ya ha sinwar hi thi le ta ka wangin Hamas hian shoi tu thar an ruat le angai do na an pol shoi tu thar tura ming rin kai zinga hian Mahmoud al-Jahar Hamas din tu zinga mi baka sinwara una pa Mohammed Sinwar Hamas Political Bureau a senior member Musa Abu Marzuk Hamas Military Wing Is al-Din al-Qassam Brigade Commander Mohammed Dave Hamas Political Bureau member Khalil al-Hayale kumsang ni paruk sang ni som pasari chung Hamas shway tu Khaled Masal te antel Hamas si Israel ne na anin do chunjrom renga bangin an pol shway tu thar hi an ruat fel thuai ngai le do na ni Hamas ho tu yaha sinwar athi nuwa Hamas thlop tu Lebanona Hezbollah helpol chuan Israel chu thathar le na sazo kina beidon tian puang zui venghal Iran point Hamas shway tu thina chuan Israel dole na konga antha ati chak do na ni ti in a soi ve bok Hezbollah hian sinwar thi nuwa Israel an be na chu na sazo kinan kalpui ngala Lebanon chimlama anin be na Israel sipai Golani Brigade sipai panga an thito ani European Union chuan Irana farm le mimal then khat chu Russia hena drone le missile anthon kai hnoya asheka mimal frek zinga hian Iran Deputy Defense Minister Potel European Council chuan thu chu asiamin mimal pasari baka farm ngi moza chu Ukraine do na ta na Russia man tural thuam le man ruate thon an ni chungchanga shek an ni atia heng an mi shek te hi EU huam chunga until nei te khoi che theilowa da sak an ni baka an zin khap ani bok Iran Deputy Defense Minister Sayed Hamze Galanda Islamic Revolutionary Guard Corps Quds Force high ranking member baka Iran Airline Pathum Iran Air Telin Sheikh zinga hian an tel European Commission President Ursula von der Leyen chuan Sheikh na siam ani chu lomom ati thu soin Iran sarkar in Ukraine do mek tu Russia pui hi pomzam mai thei ani lova ati to panga yani ati ani hetilai hian Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagai chuan Russian hena missile an supply lo thu soin EU in Sheikh na siam chu international local ani tina soya Europe ram chen khan le UK chuan fin fian a engma nei lovin boina hian Iran hi inrola an pu ni na soi UK hian thotran ni khan Iran in October ni khata ballistic missile manga Israel an be awangin Iran sipai ho tu te Sheikh na an lo siam to bok UK na Sheikh zinga hian Iran Army Commander in Chief Abdul Rahim Mausavi le Air Force ho tu Hamid Vahedi po an telani Israel in Lebanon chimlama Hezbollah helpol an be mek na heng huna United Nations sipai omte chu in son turin ngen ma se UN sipai te chuan anom chunjom zeldon ti an soi Israel be na UN sipai panga in hliam an tuar towa he thil thleng hi ram sang sang ten an dem hle ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan UN sipai te chu Lebanon chimlam Israel ramribula anum na hmuna tanga in son turin angen non le Israel sipai ten UN sipai UNIFIL tia soite an be nia puna chu aphazui bok UN Peacekeeping Chief Jean-Pierre Lacroix chuan Israel Defense Force 10 Blue Line atanga in thiar film turin tima se UNIFIL chuan anom na ngaya anom chunjom zel don ani atia UN sipai te da chunjom zel ani don ti hi UN Secretary General Antonio Guterres point alo soi to bokani pathian ni khan UN sipai te chuan anom na hun pakhat chu Israel tengina kap ni in an puwa ma se Israel sipai te chuan teng hian UNIFIL post atanga metar nge moza ta hla akap ni in an soi ve thung Netanyahu chuan UN sipai te chu ti nat an ni velo na turin anom na son turin Israel chuan voi nge mozat angen ani ti in chuasan hlen turin an tilova Hezbollah hel an be chung lo in thiar film turin an ngen ni na soi Hezbollah chuan Israel an be na UNIFIL hun te chu
in pen na tan an mang ti an tar langani Israel chuan Hezbollah laka aram aveng him turin dikna aneya hei hiat zel don bok tin Netanyahu chuan a soya hemirual hian unifil sipai te tinatel lo turin theitop an chua thu a soi unifil mi le sa te an himna tur thaber chu Israel ngen na an ngai poimoa in be na hmuna tanga lo in thiar filim ri chuani atiani Israel Prime Minister chuan Israel hian unifil a beilova Lebanon mi puipo a be heklo Iranin a chom le a thlop Hezbollah a beya anni hian Lebanon ramatangin Israel hi an ron beyani Hamas ten rong takani kumok barni saria Israel an beitu ka Hezbollah hian ashana inti buaina engma nei silovin Israel an ron bezui veng halbok khaminia tangkhan Israel beina tan rokel le meshel sing khat chuang an kap chuak to ani tina soyani Israel sarkar chuan Hamas ho tu yaha sinwar thi thu ti chian na anei chon huwa Israel Prime Minister chuan aral thuamte da thla animan te da le tu chu an nun na zuwa sak an ni tur thu a soilanga Israel in boruak lama tanga Lebanon chimlam Sour district abasie khwa an beina thilti chiat an sa lebok Israel in do thona te chuan Lebanon kho chaklama Bika Valley marlama beina te an siam boka Israel in airstrike manga Lebanon achut zelain Hezbollah te point John le rocket te mangin beina an siam ve zela Lebanon army chuan Israel le Hezbollah te in beina kara alo clear vereng ringot mai Lebanon sipai te hi an hlo a that tok lo wangin nadang te po an thokop thin ni in tarlan ani bok Israel in Lebanon abeina asan zel kara Lebanon asia le Sunni Muslim te in kara po lungrual taka van tlang chom dol na zona thohona piang chove zelin an mel ma thumun Israel laka malak na zona thoho na hun ain her chua abe se om ve zel bok ni in an soi Gaza Strip chimlama rafa kho pui marlama musabe hmuna al anbia al barle al takha mos te chu Israelin airstrike mangin an beya an chisop na sa hle Nimin Khan Israel army chuan Lebanon chimlama indona elite Golani brigade sipai pangale officer panni an thi thu tar langin Gaza Stripa an sipai pakhata thi thu atar lang boka Lebanon chimlama Israel sipai thi te hi building chunga anum lai le air support nena hima ngai an ni hnuwa Hezbollah sipai pali in bapan chilin an ka pani Nimin vekhan Israel marlama Lebanon nena in rina lama tangin helicopter mangin Israel sipai liam tuarte phur chua an ninghal bok Nimin kha kumsom ni le pathum liam ta Popular Front for the Liberation of Palestine military wing 10 Israelin an Secretary General Abu Ali Mustafa an thasak thungrul na tura Jerusalem Regency Hotela khatilaya Israel Tourism Minister Rehavam GV an tha champani Jordan atanga ludru ral thuam keng mi pahnin desi chimlama mi pong kain Israel mi pahnin liam an tura heng poi khoitu pahni te hi ka hlum tel nga lan ni Lebanon ramri lama Hezbollah hovin drone manga beinan siama Israel sipai engemaw zatin hliam an tor thu Hezbollah te chuan tar langin Hezbollah operation room chuan Israel beina tisangin operation bungthar an tan don thu an tar lang bok Israel thlona pakhat chuan Lebanon khochak lam Beka Valley a Beit Sama khwa beya Israel thlona te chuan Mount Lebanona Wardani mun an beibok Nimin Khan Hezbollah te chuan Israel sipai te bein beina hun som pasari laya an siama Hezbollah te khan Nimin Khan Lebanon chimlama wadi khanmuna Israel sipayom khom te chu rocket rual mangin an phindar veka Merkava teng paruk lai an beitel bokani Israel in Lebanon abe nuwa Lebanon a mithisa chuan sangni zali som pahni tling to in hliam tuar zat point sing khat sang khat sanhi som rukle pasari atling to bok Israel military chuan Lebanon chimlama khosom ni le pathuma mi cheng te chu inson chuak turin thupek a chua thar le ta heng khwat hi Israelin abom le beise ani Lebanon chimlama aita al-sab khuwa Israel sipai te le Hezbollah te inkara inkana aom thar le bok
Russia Foreign Ministry chuan Lebanon chungchanga UN Security Council in ma alak dan chu du khoblo hlein ataka thil thlen dan nen intuha lo tina puwa tin Russia Finance Minister chuan UNSC malak dan chu US in Israel tana lia khuna siam sakatum wanga apu bokani Iran chuan Lebanon sarkar le Hezbollah tin inka haina siam tura man lakna chu athlop tur thu a lo tar wang ve bok Al-Qassam Brigade te chuan Gaza marlam bela Jabalia kem khothlang lama Sadia School bula Israel Army Merkava teng pakhat yasin 105 stel mangin an kap Hamas raitu yaha sinwar tha ani khan Israel sipai te chuan ama ani ti shelovin an beya Rafa khopuya hian anomna ain hnai viau lain awmna chin khan shemi alo thungani tin sinwar kha miman te tel lovin chekwal thin le tanela biru reng thin ani lo thu tarlan ani bok Hamas chuan an raitu yaha sinwar Abu Ibrahim chu an sun thu an tarlanga Hamas senior official Khalil Haya chuan Israel in Gaza beina ti topa sipaite anu let veka Palestine mitang te achu amalo chuan indona chu to mailovin Israel lam mitang te po chua anni lo tur thu asoilang bok Iraq Islamic Resistance sipaite chuan Syria Konoko oil fila US military base an beileta he beina omthar leta hi nithum chunga athlen non le na ani bokani Israel chuan an thenom Iran be ngei tuma thutluk na an siam to thu Prime Minister chuan asoi Israel hian kongeng kima US puina dongin anin thlop thalhe thina tuna Hezbollah nena anin do mek na po hian US chuan theito pin alo toyom to ani ma se Israel Prime Minister in thu chu asiam thara chuan Iran be ngei an tum thu soin US thu soi chu alo zom photo thin ni ma se tun tumbi kero anram chung khoi bik ngoi ngoi ania wangin thutluk na chu an siam atul thu soyani October ni khat khan Iran chuan engma soilovin Israel ramlama hian Michelle kap ngek maya hun rei fe chung chu Israel hian changle lovin angoi rengani US chuan Israel chu hemi chungchanga hian an thenom ram te betur le inrem na soipui turin thurona peya atul chuan palai na thosak po anin huam thulo soi to ani ma se Israel chuan hemi po hi chang chuang lovin angoi renga reife angoi hnuwa Israel Prime Minister chuan anram nuk khoi thilania wangin tuma thuron anlak lo tur thule an mani chin fel turani thua soi chuak tani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US in mindu sakna le min tran puina zong zonga hian kan lom hlea ma se an ni hi in thlanma ba kan nia anram chunga boruak thalo zok om lo nan hetiang hian anti ani mai thei tin Iran atang hian an oil lak lu hi atam tham ma hemi ti top hi an hlau ani thei bok tin keini chuan chu tiang thil chu kan hlau ve lova thutluk na chu kan siam fel to atiani Israel in Iran abele dan tur chungchanga hian thutluk na an siam fel to thu soi ma se engtin nge an chan le don ti le an chan le dan tur le hun tur chu an soi chuang lova an la boi chho ri zel don ani mele tin US hian Israel in Iran hi abele chuan in dona na sa jok a chuang ngei don in an tria Iran hi nuclear ral thuam nei ram an ni boka wangin an man mai an hlawa Israel hi khabbe dan an zong sham zelani ma se Israel chuan US thuron hi zom antum lori mel hle